Bret ukradel diamant. Kako je možno, da ti je Baltazar Bret kar ušel? Odpuščen si! In res je dober za crkljanje. Agnes, ja kaj pa počneš? Ker si izgubil službo, bi ti pomagala. Oprostite. Hej, a bi lahko... Se razume. No, v glavnem sem hotel reči, da... No, papa. A res spet ti? Res se morava pogovoriti, no. Pošilja me vaš brat dvojček drug. Kaj? Brat dvojček, a? Brat dvojček. Srečal bom svojega brata, komaj čakam. A čo? What's the difference between me and you? Si pa res fejs pan! Ma poglej se! Se zlaska mi bi bil lepši! Glej ta obraz, kako je besen, maestro! Tu je se čudovita dzena! Čudovita? Nehaj ti, laskavec! Ta dvorec je krasen. Ja je, najbrž, no, materialist pa nisem. What's the difference between me and you? About 5 bank accounts. Tako pač je, Gru, zalikavost imaš v krvi. Bova nadaljevala družinsko tradicijo, jaz in ti. Ja, dragi brat, s tem sem opravil. Samo en rob. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I know what I feel when I'm there with him. V akcija grem. You should never been dog style, straight coach. Ne bodel se bom! Nisem se! What's the difference between me and you? To ne pomeni, da bomo zdaj spet zlobni. Luca. Bueno. Pignuf. Bueno. Pignuf.